penting sampai kami apa agak-agak kan ini bulan Syawal tahu sa kami angka kama mo pabosi tadapi kubosi ulang ngapa bulan April ini bulan Naisan kata Rasulullah pati malansung iway puli langi aja no capak na singetala sapaki bakoro atau ember yang besar ya kode na baru pura nita pake tabukui kanto plastik na patapati malansung puli langi tadongi roe agi bacangi suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi. Akapitu pulo manang ibaca. Aga gunana, yanang kataul pakai puramakbay ni nadiga bijana surah minum yun. Pitung ngesok. Setiap pagi dan sore. Insya Allah dikasih isyarat langsung itu. Ya konita yale na matampu na patakdeng, berarti dia memetoga aga keturunan. Tapi ya kona polei anak-anak bicu nite ko anak arwane polei suruh piara anak arwane na payale keturunan ya kona ite ele na manipi renreng anak makunrai suruh piara anak makunrai na payale keturunan kecuali manipi na tampu atau menggendong anak kemudian hilang berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan ya ko angkala satta modot toro ipusato detis sang macane ni makbura detis sang kadaga pak burana tinungi ya wa epitung ngeson setiap maghrib namo si taggo si bawa subuh